Faatalo fatu talafola radio Samoa i lenei fo i tae au, o si mai alau faafonga o tala o lenei fo i aso tofi. I tala tomua, toatele tangata wa nga i fale talavai ona o le mageso pe a umata e le ngai le sami. A o anga i aile toatele i ta fao ngai lenei tau mafanafana, ua ripotia le staff le toatele o tangata e pata tino, o nisi e faalongo ina lava a o i le sami, a o isi, o haso mulimuliane. I Mount Maunganui wa ta ua mai fale talavai o Curvin Road le toatele le au ta fafao e sa ili fesoa soani atu i kulimi e tonga fitia le tino pata ma le mageso e le mapu. Ta ua mai ai o le lua vai aso ta aluai e o atu i le 15 tangata i totono le aso e tasi. Ma o le toatele lavo i la tau ea a fia e tu ua io le sea lice po o le utu i le sami. Ma ue talafo e whaapea fo ita e le ngā nisi na ngā i maraitai. E se mai kulimi mafuala au masani o lo faatau i fale talavai. I tala le staff, ua moli mau ele dermnete mawhai ona fesoa soani ice packs. Ai inise moli mau, e ui le tele o kulimi ese e le vave te ai le mageso, ma e faatitele i taimi o malo o longa i le pō. Ua tau fia le tamai so e soenga o lo o ia faatauina pa ua i lunga o le social media faasoli tu la fono. Ai ele i au mai e leo le atama, wa faalia mtanga lwengo primary industries, e o atu i le ono 15 reporti e faa o atu mai tangata lautele faasanga i le atama. Ma watu ua ia i o lo o ia faatauina containers pa ua i le 5 la i lunga o le Facebook i Wellingtone. O le sole tu la fono le faatau, pe fe faatau wa i fi ngota mai le sami o lo maua mai whangotanga, e le oni whainga faapisinisi. Tala TV tasina faatala noa e sui o le ofisa o whainga whaiva le ua tu o ia ai sola, ma muli ane tau fia ona ua toe faalave i ngā luenga le mtanga luenga, ma o le ana au ina tua i loa i le ofisa o leo i Lower Hat, o lo whaanga sola so e suenga, ma e fōlinga mai ono mō lia i le tu la fono. Ua ungani mai le awa mua Thomas Phillips, se i fesoa soani atu e ala i le sa i lio lana fanau toatolu ua ova ma le masina o lewa aia. O Thomas Phillips tolus fulfatau sanga o torohanga e le i tu la i lumol whaamsinonga na nafi. I molianga na mau waile taimi ma mewhai ngā luenga leo e su e ia malana whanau le masina o se tema. Se fulu fitu aso na su e ai muli ane to e sawa vali mai sa i le vau. Ele i lewa e to e sautala wa to e le ai fo i Thomas malana whanau, ma o lea wa tolus fulu lima i ai aso i le so, ele i to e maua se isi tala. Ua whaalia ile tina o le ai ngai tala le News Hub le popole ma o lo ia fia i loa po o saunga le mula na whanau. O le o mua lea sana o le sefulu fitu aso, a o le ua ova ma le masina i le ise feso ta inga. Tal sanga ma ile tina iso o se tasi o sila fia se mea o iai, po o nisi fo i whaamtalanga e feso ta iatu. O le letu la i o Thomas ananafi i luma o le whaamsinonga, ua tu inatua i nei malona tu si sai. E ono te lele faamanuianga tau tupe mai le aisukulimi a Niusila faatau atu i fafo. O Niusila o lo lawi loa i lana hani ma le waina i langi. Peita iso e suenga, o le ualuane i lunga le aisukulimi, ma mai le Minister of Economic Development, Stuart Nash, e ono aveo se o loa e manuia i le atulu umai fe faatau wa inga ma maketi i fafo. I lea so e suenga na sa wai e tesi ma le tolu pasene, tu sale ma le 5 miliona tala o loa ave i fafo i lalo o Jerry Exports, na maua le lua afe lua se fulu, ma o le fitu sefulu lua pasene o ia o loa faatau atu i fafo, na o lea ia pani masaina. Ai aisukulimi faatau mai e Niusila mai fafo i le lua afe lua se fulu, o le tele lava na sau mai Europa. Fa ilo ai le minstai ono maua isi faitoto e awina tua i fafo le aisukulimi pe ata oto le leile maalienga o fe faatau wa inga sa o loto ma Peritania. O lo mafanafana le minstai, e mawhai le maketi o aisukulimi o nao o le mawalunga o lo iele hani ma le waina awina atu i fafo a Niusila. Tala muli, ua whaato ese le paa angal pale mia i le sese o faamatalaga na ia faia, whaatatau i rapid antigen test. Ua tua ia le fale talavai Clarke Gayord i faamatalaga sese na ia faia a o tau ma faia i se tasi o ana whaawo. E faia siaki nei ua ta ua rapid antigen test, le e faia le fale talavai. O tala ua toa whaato ese Clarke e whaapea, ua iaiso wingo ta iala mai le soifua maloloi na e mawhaia i lana wo o na whaia le rapid test na i lo le siaki masani wa ta ua le PCR test. Peita i o le mea sao, e le o iaise suinga o lo tu maulava le tatau o na whaia le PCR test. O na o le whaawua Clarke o le close contact o lona winga e tatau peo na whaia le siaki masani o le PCR test na i lo le siaki o lo mau le faltalavai. Ma o whaatonunga fo i nei o lo i lunga o le upenga tawha i langi le soifua maloloina.
O le faatoʻesenga o le paʻaga Jacinda Ardern na tauala mai i lana pule, ma e lea i se tali o le so upu o le tamaitaʻi palemia e tusa matala le Herald i lenei mataupu. I le silasila le so upu o le National Chris Bishop e lē talafeagai, ma e foliga mai o lea na taumawhai Clarke e sui tulafono o le soifua malōlōina mo lana faauō. O tala nā mo lenei taeao, manuia lenei aso.